Icyanshimishije iyo yapfa gutya tuba tugenda twihisha ari kubabara, ariko kuba apfuye buri muntu haje mu isantere uhagenda saa 5 saa 6 n'ibiki n'utu tuba tugenda turasa utu tuhahura natwo ni bisanzwe n'ariya mu nzira twahuye ndakarasa ni bisanzwe, ariko ubu genda ukajaho icyo kintu cyanshimishije cyane kuko atapfiriye ubusa kabya mwahoraga muvuga ngo bariye baje kutumarisha baje kugira gute. Ikindi cya gatatu cyanshimishije uko duhagaze hano gutya, hano bari bazi ko ari kwa komanda bariye ubu nyine hano baba bagira gute baba banarashenti kibabemeye ko ibintu biba gute, ariko kuba ibyo twaharaniye tubigezeho tukibizo bintu bashimishije cyane. Ikindi ngiye twarabanye mu bihe byose n'ubundi n'abasigaye biwe tukomeza tubane gusa ndabwira abandi ngo simberewe ishusho nari mfite gushimira cyane abasore bacu, abasore baraye bagenda, hari abandi bagiye mu gitondo bakaba batuzaniye uyu murambo kugira ngo tuwushingure. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ubundi hari abantu babanye hariya twongeye kandi kubana aha ngaha, mwakoze cyane. Burya sema barazavuga ngo mwashize umugayo, ntabwo ari ugutanga amafaranga gusa, ariko nimurebe n'ibyo muhaye kuri ibyo, Imana ibaha umugisha. Ikindi ibi ngibi tubikoze gutya kubera yuko muhaye mubona namwe ihari uko imeze, ariko ko turategura umunsi wo kuzorangiza ikiri. Abatavuze icyo gihe bazobona umwanya wo kuvuga, ahasigaye turabashimiye, murakoze. Mwumvise ibyo mwabonesheje amaso byabereye muri aka karere kacu kuva Imana yaturema kugeza uyu munsi. Abantu bagiye babona ibintu byinshi cyane, ariko uyu munsi kuba duhagaze ku murambo wa mwene data, amapaje azagenda yiburuka, hakiburuka ibintu byinshi byerekana umubabaro n'agahinda abantu babayeho. Tubahaye impore ngo mwihangane cyane. Ijambo rya kabiri byo muvuga ngo muradushimira ko twagwaniriye umurambo, biri mu nshingano zacu. Ntabwo mugenzi wacu yoraswa ngo tunanirwe kumugwanirira kugeza tumutoye, kugeza tumushinguye. Nta kindi cyubahiro, nta n'irindi shema ko gushingura mugenzi wawe. Kandi ibintu biza biba wewe wenyine ukavyirozaho. Ni ukuvuga ngo iyo udakoze inshingano zawe ujejwe zo kugwanirira mugenzi wawe, ngo uhite uwirozaho fureshe ivuga ko ejo nawe bizakubaho, nawe bakaguta. Rero ntabwo ari ijambo ryo kudushimira, biri mu nshingano. Ubundi umuntu wakoze inshingano ze ntazashimira. Ijambo rya gatatu, turabashimira mwebwe abantu mwese mwaje hano gutabara. Uyu ni umuco mwiza. Imana iri mu ijuru ibaho umugisha. Ubundi nta muntu wopfusha umuntu ngo narangiza ngo amwihambire, ntibibaho. Ariko ikintu muza mukora gikomeye cyo kuvuga ngo muje gutabara, mugaherekeza umuntu mukamushingura mu cyubahiro, iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Wenda ari abantu bashobora kuba batazabagazura ngo babitekereze, ariko iki kintu kirakomeye. Mwene data uyu nguyu yari umukomanda mukuru, yari S3 wa brigade. Turumvikana? Ni ukuvuga ko hapfuye umugabo yaje hano gutabara mu bantu baje mbere, abo muza mwumva baza bita android, igihe baje mu 2018 kugeza none apfuye umunsi Minembwe ifashwe. Ariko kuva mu 2018
kugeza uyu munsi hari abantu bataraha agaciro gutabara k'uyu mugabo. Hari abantu bagikinisha ndetse bakanakora n'ibindi bigaragaza ko agaciro k'abantu bitanze kadahari. Ariko turamushimira uyu munsi kuba duhagaze hano, tumushimira ku kivi no ku mukingi yafashe. Kuva ico gihe akarega agatuza agafata umukingi uremereye wo kwitanga kugeza none akaba tugejeje ku mahoro ya Minembwe. Ni ukuvuga ngo iyo Dabuzuru ataja gupfa ejo na bagenzi be bose bapfanye, aya mashimwe dufite none tuba tuyafite. Nuko yateze agatuza kiwe barakarasa kugira ngo iyi mbaga ibi hari uyu munsi. Rero turamushimiye mu cyubahiro cye, Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Ijambo rya gatatu, ndashimira umuryango wabyaye uyu mugabo. Mwabyaye intwari. Dabuzuru uyu nguyu mwese ntimumuzi, abamuzi ni abasirikare. Uko umuntu azabaho kujya baza baca umugani bakavuga ngo ikinyoni kigurutse ngo kitavuze ngo baza bacita cyane. Umuntu wese yakiri mu maguru ya saha yabona ise ku ruhande, akabona ise wabo ku ruhande, ntaza b'umugabo. Twaza tubivuga mu gitondo, hari abantu twaza tuvugana, turavuga ngo abantu benshi bino jewe nduta bambaye amasapu ngo barayahengeka. Uwo muntu arambwira ngo abagande ngo baza bayahengekeshwa n'inka nyinshi ngo batunze, ngo ariko abanyamurenge baza bayahengekera ubusa. Ni ukuvuga ko impamvu zitumye mvuze iryo jambo, abantu benshi bashobora gutekereza ko wenda uyu mugabo gihe abantu baje babafataga nk'aho ari abantu b'inzererezi bataye imiryango badafite icyo bamaze. Mu mibunda baravuze ngo Android ngo niyo basenyeye, niko mwavuze igihe baje mu rushara ngo Android ngo yaraje hano ngo niyo yadusenyeye, ngo baba baraturekanye n'ababembe bacu. Ariko abantu ninataka kumusifu, haleluya haleluya, nimefika baharini, haleluya haleluya, jina lake kwa furaha ninaimba wimbo mpya wa wokovu, nisichoke kamwe hapa kumwimbia mkombozi. Haleluya haleluya, nimefika bandarini, haleluya haleluya, jina lake Yesu. Siku nitakuwa na maisha ni tayari, nichukue kwa huruma penye raha ya milele. Haleluya haleluya, nimefika baharini, haleluya haleluya, jina lake Yesu nimunaga. Azi ko Dabuzuru ari umugabo, ariko mbabwiye ko yari komanda mukuru Estro wa brigade. Turabashimiye muryango, mwabyaye uyu mugabo w'intwari, uyu munsi akaba aramiye abanyamurenge. Umuntu azabaho akagira iminsi y'Imana yamwandikiye, iminsi yiwe yariye. Mutekereze kuva ico gihe kugeza ejo intambara yarwanye ni nishi kandi zikomeye ziteye n'ubwo bakuruta iyi ntambara yaguyemo. Ariko umunsi we wari uteganyijwe ko azapfa umunsi w'ejo, kandi turamushimira neza ko yarwanye akarega agatuza akaba katugejeje ku mahoro. Amaraso yiwe agatemba
aho atembeye hakaba habonetse amahoro. Imana yamuhaye butwari n'umuryango wamubyaye, turamushimiye. Ijambo rya nyuma soza ni ijambo nshaka kubabwira umuryango wacu w'Abanyamurenge. Uyu mugabo hari abantu bashobora kwibaza, bashobora no gutekereza ngo ese ngo abangaba bahe bavuga babonye ntera n'indirimbo ngo aba bantu munamunagane. Pawulo yabwiye Abatesalonike, nimba ari Abatesalonike cyangwa Abaheburayo, arababwira ngo mwa bantu mwe, ngo ese ninde wabarozi? Nari nzi ko ari Abagalatiya, ariko nari kuvuga ngo Abagalatiya gamukumva cyane, nari nkeneye ngo mbazingi. Arababwira ngo ninde wabarozi? Hari akaririmbo kamwe bageza baririmba Abanyantege nke kera, bakaririmba ngo iki gihe turimo ngo si icyo gukinisha. Mwageza mukaririmba ngo iki gihe turimo si icyo gukinisha, ngo ni igihe ngo cy'intwarane, ngo intwari ngo zinaniwe, ngo umwami ngo w'urukundo ngo utabara itorero, ngo numara ugire gute? Mugende muve ibuzimu muje hehe? Muje ibuntu. Iri jambo nigeze kurivuga kuri Gitavi. Hariho umuhungu w'umuhutu wapfuye witwa Bahati, arapfa. Abanyagahorera banga kumukorera ikiriyo, banga kumukorera ikanisa, ngo karabanukira. Ndabwira ati hari igihe umuntu azarasa umwambi w'ikibiriti, yahura asa gutyo ukamutwika. Ibiriti bya kera panda buri. Hari igihe uzurasa gutyo umuriro warashuka gutwika, muzitwika. Uwo munsi niko nababwiye. Ndababwira ati muzirekera ikibiriti mwitwike. Kuvuga ngo uyu munsi abantu bose bacikishije abantu baranditse ku liste muri agenda. Iya jour Abafaransa bazavuga ngo ni jour X. Ni umunsi utazwi, ni nka wa wundi Yesu azogarukiraho. Iya jour X agenda izubuka, bakaguhamagara ukaje mu rukiko. Ndivugiye ku rupfu rwa Dabuze uruhare, nyine banga mbameneye. Abantu bose bageze bacika, noneho ubu nyine nta kundi kuntu twaba tukibagize gwedi. Mugende mucike, tuzobafata kandi muzaciga urubanza rukwiriye ibihemu zahemutse. Ariko uyu nguyu yateze agatuza arakarega, abawe barabacikishije, abawe barahunze, abawe bari muri Amerika, abawe barabatabanyikishije, arakarega. Ari umugabo aturugo kugeza uyu munsi wa none. Ariko nabari bababaye, nabageza badufatira munsi y'ijisho bakarikanda munsi, bakavuga ngo uyu munsi ntibuca, ejo nabo baza bagira gucya amaboko ngo nabo barishimye. Mugomba kuva ibuzimu mukaja hehe? Ibuntu. Ndirimbo ntiratera isesemi n'umunsi n'umwe, ijambo ntiratera isesemi n'umunsi n'umwe. Ariko kuvuga ngo umuntu wakwitangiye Yesu mutazi, mutaranabona, amakuru yanditswe n'abanyabwenge nkanje nka shefu hano yandika akantu kwa gasoma. Ba Yohanaga bari barize nkayo wize, hari n'abandi batari barize ngo bigishwe n'umwuka. Kandagira bitabo nka pasiteri umwe nzi. Ariko bandika amagambo tukayagenderaho. Yesu tutazi, ariko Dabozuru mwene runaka wa runaka wakwitangiye arabambwa, ava amaraso ataraye imigani yo muri Matayo no muri ngo titumukorere kanisa, ngo uyu nguyu ngo titumuzi. Ariko wewe tuzi nkuba zine, ejo nupfa wanazikubitishije n'abana b'abandi, nibarangiza ejo nupfa bakubita ingoma batereza haleluya z'inyantege nkeya, bavuga ngo hari umukristo upfanye inkuba ziguhoteye mu gikondorero no mu mfuko w'ipataro. Ninde wabarozi? Mwakira ijambo ry'Imana. None bigaragaza ko impinduramatwara itaraducengeramo ngo yinjire mu bitekerezo. Iyo akantu nk'aka kabaye kaza kadusubiza ku musaraba,
ugatekereza ngo ahari iki kintu kiwe kuri mwene data nanje combaho. Yego nzitwa njewe nkihari nimara gupfa mbatera isesemi. Nzitwa njewe yari umugabo ariko nimara gupfa munkubite igipasu. Ibyo bintu Imana yo mu ijuru izireba mu mitima ibabarire kandi ntimukongere. Dawuzuru yaragize amezi 5 naza mbibwira bacu hariya yararetse inzoga aravuga ngo izi nzoga ndaziretse kandi yarazimoye nishi. Yewe nari umusepake muri no myaka yose. Abasepake baraho muzi ko ndi umukristo? Muzi ko ndi umukristo? Ndababajije. Muzi ko ndiwe? Mvuze ko nari umukristo wa sepake. Uyu munsi muzi ko ndiwe? Ni nguko nawe wo kwibaza none ukibaza ngo ese abantu bose baraho bazi ko ndiwe? Bobibwirwa niki? Ariko kubera gako no kubera yuko no kubera ko byagenze uko. Ibyo ni ibintu bigomba gushira. Cyo gituma navuze nyuma kugira ngo mbabwire ibi bintu. Ibyo ni ibintu bigomba gushira burundu. Dawuzuru none yozuka uyu munsi agashaganye no sanduka akazuka. Agasanga aya magambo nkunda yavuga kavuga ngo aba bantu bavuze ngo turi umukristo ngo banze kugukorera ikanisa. Umurabona byogenda uko. Ariko agahungu kawe kataye urugamba kakanyantege nke kakaginga kacitse kakagenda kakajiriya ngo nikamara gugwa muri Kenya ngo mukuru wari umupasteri ngo bakubita ingoma ntuzi n'imodoka yakagonze nimba ari yuhe mushi nimba ari yuwo munyintu ngo bakubita ingoma ngo n'umukristo. Iyo ni mambo yetu ntabwo ari mambo y'Imana. Turumvikanye mugende mubireke turi mu gihugu gisho kumva mene yibanga mwakagombye kwishurira. Turi mu gihugu gisho kigomba kugendera ku bitekerezo bisho. Turumvikanye mzee uriya mzee wo muri sepake ni nkamwe mugira amakode menshi. Turumvikanye mugomba kuba dekode. Ni mutaba dekode twebwe tuzobaha mode pass kandi muzoyishiramo kandi muyigendere. Uyu yari officier iyo tugiye guhamba umuntu wo muri urugwego akagirirwa amahirwe agaherekezwa n'abandi ba viongozi bagenzi biwe hazaba ibintu bibiri. Ijambo rya mbere yaritanze kugira ngo azoraswe bamurase apfe twe tubeho tuzatumusasira amasasu. Bamara kumushira muva bamaze guhamba tukarasa hejuru tukavuga ngo akazi watangiye turagushimiye ko ukushije. Rero nimubona ibyo bintu bibaye ntimwikange bararasa urusasu muno rw'imatera ya Dawuzuru nibarangiza guhamba barasa amasasu 2 hejuru mu kirere bamubwire ngo nuko imirimo yawe urayishojeje. Kandi icyo tubizeza nuko ikivi mwene data yatangiye natwe tuzacuza. Nigiko rero turabashimiye kuba mwaje guherekeza mwene data mukaza mungana gutya nta wundi mugishungana no kubona abantu baguherekeza nivyo vya mbere. Ahasigaye tumwifurije mwene data iruko ryabera. Ariko bamwe bazabaza bati abapfuye bazurwa bati kandi bazaba bafite mubiri ki wamupfuye ico ubiba ndikiba kizima kitabanje gupfa kandi ico ubiba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma ahubwo ubiba kabuto ubwako kenda kaba ishaka cyangwa kandi kabuto ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukageneye kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Amen. Dushimye Imana itugire neza tukaba ku munsi mukuru wo guhamba umuyobozi wacu Dawuzuru kuko batubanjije bavuze
Imana ibiduhaye ihabwe icyubahiro. Amen. Dushimiye abantu bose, abashumba, abakristo, imiryango yose yabaye aha hantu kubwo guherekeza umuyobozi wacu. Imana ibahereze umugisha. Amen. Twongeye kandi nanone kwihanganisha ubwoko bw'abanyamurenge muri rusange. Umuryango wa Twirwaneho yarabereyemo umuyobozi kandi yarabayemo umunyamuryango. Nanone kandi twongera kwihanganisha n'umuryango we wa bugufi, ababyeyi, abavandimwe, madame wiwe, mwihangane kandi Imana ibakomeze imitima. Amen. Hasigaye dukomere mu mitima. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hari abibaza uko abantu bazazuka, uko bapfuye, uko bizagenda kugira ngo abantu bazuke. Haleluya. Tuzaja mu ijuru. Kandi uburyo tuzaja mu ijuru ni ubuhe? Ndori inzira tuzacamo tugiye mu ijuru ngiyi. Amen. Iyi niyo nzira yo kuzazuka. Abazazuka bose bazabanza kumanuka baje mu butaka, hanyuma yaho bongere kandi bagire gute? Bazurwe. Urugero ko ndareba abantu bose bari hano 99% ni abahinzi. Iyi mirima dufite biriya bigore duhaye turangiza, mwebwe babyeyi b'abagabo n'abagore uko mwabigenje kugira ngo iriya mirima igaragare, mwabigenje gute? Mwafashe akabuto kamwe k'ikigori uragatera, urangize kugatera kandi ugatera n'ibyiringiro bivuga kuko umunsi umwe kazagira gute? Kazashibuka, mbese kazava mu butaka. Wagahambye mu butaka, nyuma y'iminsi ingahe karongera kandi kagira gute? Karazamuka. Paul aravuga ngo ese mwabapfumu, ngo ese ndimuza murebera ku kabuto kuza ukabiba kandi wa mubiri ukabibanye, ntabwo ariwo kaza kongera kandi kwirahute kuzukana. Mbese buri kabuto kose ngo kazazukana umubiri Uwiteka data yagize gute? Yakageneye. Haleluya. Mwene data twerekeje kuri uyu munsi wa none. Uyu mubiri wiwe wari umubiri usanzwe w'umunyantegenge, ariko naje kuzuka azazukana umubiri w'ubwiza data yagize gute? Yamugeneye. Imana ibahereze umugisha, Imana ibahereze gukomera mu mitima, kandi buri muntu wese ku mwanya wiwe yigere yitekereze, kuko iki ni ikintu kidutegereje kugira ngo tuzazure, kuko dufite ibyiringiro mu mwami, kuko tuzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Dore inzira ngiyi ni ukubanza kukubiba, nyuma yaho kazagira gute? Ukazuka, tukazabona kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ijambo ry'Imana tugaze ku bwayo. Amen. Tugiye gukora umuhango kandi mwumvise uko uri buze gutangira. Haleluya. None rero ntiyagira abantu bigira gute? Ntiyagira abantu bikanga. Hari ibyo bagomba kumusasira, hari n'ibigomba kugira gute? Kumusezerera. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazuka ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wakavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Amen. Mana, mu izina rya Kristo Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe niwe ugikwiriye. Ubwoko bwose buganditse aha ngaha uciye bugufi bukuzamurira amashimwe ubw'imirimo ikomeye Nyagasani wakoze. Ubu ni ubugingo bwa mwene data, niwe wamuduhaye, umuduhereza nk'imbuto, uramubiba muri kino gihugu agikoreramo imirimo. Nanone kandi Imana ubonye ko ari imbuto yeze, ushimye kuyisubiza. Mana, dufite kwizera mu mutima kuko tuzamusanga mu bwami bwawe. Komeza umuhereze iruhuko ridashira hagati mu bawe ku bwa Yesu. Amen. Reka turarikira abantu gukomeza kuririmba. Amazina yawe bose mu bitabo cy'ubugingo, zikoze izina ryanjye
amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo ibibazo by'izina ryanje kitaba Yesu data uzamukorera Yesu umuntu yafitiye abemeriwa isabanigira aiza bamagara ukazoza amagara amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo ibikorwa by'izina ryanjye Yesu data nzamukorera acogora ngwizungu bimufitiye imirimo yo mwisi abanyirangiza ubasoza amazina yawe yose mu gitabo cy'ubugingo ikoze izina ryanjye kitaba akazi tuzaba mureme turamubona ubwami mwiza ese n'umupfakazi tuzaba nimureme nshuti nimureme tuzamubona ubwami mwiza ubupfubuzi ese n'umupfakazi tuzaba abasaza Você não vai fazer
tuzamubona uwo mwamwemeza ndetse n'umupfakazi tuzahageze